Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta kha hi vula ku xana ku ngo va na ku tirhisana kun'we between Benny Mayengani na Colby in future na? Ya leswi ni vutisa because ku na post leyi ni nga fane ni yi vona ka akhawunti ya Khodi Hlungwane la ni nga fane ni scroll of course loko ni fane ni scrolla ni fane ni kuma ku na this post leyi nga postiwa hi ti 11 ta July. Loko fike hi languta laha fike swi vona ka image le makumu ka left hi vona Benny Mayengani na Colby va khade xifaniso ndhawu yin'we. So ni vhete ni tsutsuma ni ya search na akhawunti ya Colby ni vona ku ku humelela hikuva ni nga ri aware hi swona ma vona yena. And then n'wi follow ni ku wa ni nga yi vonangi post ti-post ta kona. So loko fike hi scrolla hi ya hansi hi ta sungula ka leyi ni khatinyana ku hi kota ku hi sungula ka swi kota ku va kha swi twala. So loko hi ta kahle ha swona ku ha swi tikombi na ku vanhu lava va ri le ka Babs Village loko hi langutisa from this post. And then loko scroll laha hi ta ka leyi ha vona ku hi loho no Benny the president va khade xifaniso swin'we. And then a fika a tsala ku it's a full day with the president as you can see here. Hi endla yin'wana ya le post kwalano a tsala ku dangi president Benny Mayengani of course as you can see. Yeah, so swi tikombi na ku vuxaka byi kahle between the two. And the Colby swi tikombi na ku xi na like a demon because xi le ku tirheni na ti-artist kulukumba ngopfu. Recently wa ku tirha na Dr Joe Shirimani and i tirhe na vo Xidavula Makhuvele, i tirhe na vo Nico Makelani na vo Prince Rhangani and other big artists. No endla xihoxo mi komba ku ni siye van'wana mara lava hi vona lava ni nga aware ku i tirha na vona so far. So swi komba na ku munhu loyi a nga na lucky swinene so ku na high chance yo va nga tirha swin'we na Benny the president in future. Mina ni nga vula ku hayi mhaka kahle ku biwa a swi swi fambisa kahle swi tirhi hi ndlela ya kahle swi ta ku fambela kahle swinene. Swi tele ta-artist leyi nga tirha na tona vo Mr Post maybe koku mara so far ka interview xin'wana a nga xi endla na mapele i fika a kombisa ku ku hava risimu leri a nga ri yimbelelaka na Mr Post. I think it was not necessary to be honest. A wu fike yo hemba kunene kwala ka interview mara leswi a ni voni ka swi ri necessary ku swi endla yi kumba ku se Mr Post de ku langute hi tihlo rin'wana. Interview yi koho kwala ka channel ni ta vekela link ka ti-comment. Mr. Chauke, we have to finalize this hearing, and no, Mara, no, okay. Finally, I join in. Mr. Chauke. So, okay. Mr. Chauke, I join.